Terima kasih kepada panitia yang kedua kelun tunjukkan sabuh dua kasidah walaupun dalam kondisi yang nyupareun hatu bahwa mana kalian coba sabuh dua harapan lun benar manfaat. Untuk kasidah yang kefun kalian cobakan sabuh kasidah Nur Muhammad. Allah kana pujud nuri Nur Nabi yang zat mulia. Allah kana pujud nuri Nur Nabi yang zat mulia. Niba tiga itu nuri Allah pelahi segala-gala. Niba tiga itu nuri Allah pelahi segala-gala. Muhammad indah tu nyawang measai alam yang fana. Muhammad indah tu nyawang measai alam yang fana. Niba titik itu nuri si nandum lahi nyawang manusia. Niba titik nuri Allah pelahi segala-gala. Batitik kefun nuri Allah pelahi roh Abu Bakar. Titik kedua roh Umar lahir kelele Rabbi Usman nepena. Batitik kepejut ke roh Ali kelimang akijut pungong mawa. Batitik kenam nepejut pade Allahu Rabbi ponyang kuasa. Lengan sujud limang ganuri Allah nejadi salat ke hamba. Allah netile kepada nuri malelam nuri ruh keluar. Allah kana pujud nuri Nur Nabi yang zat mulia. Allah kana pujud nuri Nur Nabi yang zat mulia. Niba titik nuri Allah pelahi segala-gala. Niba hidung jid malaikat. Ba'ruh muka jid aras kurusi. Serta long kalam dum asol langit jid bintang bulan matahari. Titik dada nur jedum ambia. Ulama syuhada dan urang saleh. Baitul makmur baru orang cipta. Ka'bah mulia ngan Baitul Maqdis. Ba'dua kening ruh dinuri Allah pelahi umat Muhammad. Lahir mukmin yang laki-laki
serta lagi roh yang mukminat. Allah kana pejut nuri nur nabi yang tak mulia niba tite itu nuri Allah pelai segala-gala. Ruh dua punyung jut roh Yahudi jut arwah Nasrani si kafir laknat nepejut roh munafik roh majusi sinandum lahe yang sederajat. Titik ruh dua kaki jut nabu monyong serta Allah pujud asal dunia lat batat kaya batai asal nanggro Allah yang pernah segala-gala perintah Allah yutil nuri kanan dan kiri kedengan likut oh banekalan duh pesahabat Nabi tasbih nuri 70 ribetun kan sebut ada di lelun rawi kisah nuri lun calitramu ada onolon rawi haba nuri lun calitrata bebetul pat yang nasalah baksidro Allah ampun tak pinta tak dali adat cit bitau tak dunia akhir maksud mebagotat jeb-jeb tempat kabilahi anak jitempoh yang jitempoh mah butat ganje jino dum di Aceh but langkanyo ka terjadi akidah dalam badan pergaulan menjahe metama halom narkoba penghancur generasi. Na yang pegah dro Allah di Aceh nyokalahi pegah dro Nabi Isa di Aceh ka terjadi menyoke ulama syijit tejut pe Yahudi nyo pengikut daje hala darah tak semati nyokan haba kegura haba nyoka terjadi nyoban ka di Aceh syita preh-preh bala rapi bener jaga anak nyawa poma dengan ayah bener peturi Allah ne pasawa iman lam dada bekne karasikula sampehan dituri daya bektan ne pebebah anu pergaulan ne jaga betul makut ke Allah azab tak urau terima bek gara-gara anu mesir lam nuraka ulam HP mememori rata sago nyantukang penghancur Tuhan muda baca menyo ulam ngen pacubuk hanji turi drone nalako asai megairah kamu agam syit metampo kan hanjut ne megaul tapi bener jaga roh lagi ken Islam
bek kun syaitan peturut roh. Kasip dalam maksud pilih tiup dunia nyo, jak minta akhirat ke pangkai getanyo atawa tanyo yang kedua puamu cewek dali gigo lepah raya dosa puput jahil kana lakamenan syittanyo agam bek pemuda-muda roh ane kana lapan bek klep mata ngen kak putra letadum anak bajeng jimadeng pat yang lahir akibat pergaulan bebahana sawatamle si daraji angkut bengau seput hana pre-pre lage sure kemang jipusing li agam baki pakan pemahan netam pakan yahan tanyang beka setet agam kemang keprut untuk hainang tak udali adat cit pitau tadonya ake yang jid ke alamat mandum kabilahe lun pegat syairnya kan kun kedrana bohati bekle tahai bala tahai gempa sabi-sabi jaga drawah taulan jaga Islam bohati pegang persiapan tak sambut perang Ba'al Mahdi jaga drawah taulan jaga Islam bohati pegang persiapan tak sambut perang Ba'al Mahdi betaturi nabi-nabi rasul Tuhan 25 Allah sebut dalam Al-Quran tak perono dum ane drowahi tolan wajib hukum betaturi rasul Tuhan meruna bejut nyo'e tikut nyo'e lume Nabi sirto 20 pederi bayan ledumpang oleh Allah bejut dalam dunia lerto leblah rojut ke rasul kun gureng 25 yang wajib tatu nama meruna bujut nyoi tikut nyoi lume Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayub Zulkifli Syuaib Musa Harun Ilyas Dawud Sulaiman Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara rasul limandraw yang ulul asmi martabat tinggi Allah beri atil sabah Nabi Nuh Ibrahim Musa Isa Allah beri lenyan ke Nabi Muhammad Rasul Mustafa meruna bujud nyoi tikut nyoi lume Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim
Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sirto 20 pederiba ledumpang oleh Allah wujud dalam dunia leredo leblah darjat ke Rasul kendura 25 yang wajib tatu sawanama meruna wujud nyoi tikut nyoi lume meruna wujud nyoi tikut nyoi lume. Jiput angin belang ecut bang Karbah bapa de Jiput angin glebo hati Karbah bak bumung Sakit penyakit yuhudip Mudah bak tak fikir Lepas sakit wate mati Allah nasut nyawa Lam hudip begada ingat tamumat Quran ngan sabda Lam hudip mita berkat bet kitab wasit ulama Kadang uro, kadang malam Hanso tujan ajai teka Bersiap roai tolan Tanggung hudip gata Dum si atre kena mati Hana sote lam rahsia Ngan sebabnya bek tak congkak Tegabungan ria Lam hudip begadah ingat tamumat Quran ngan sabda Lam hudip mita berkat Gen kitab wasit ulama Gemang bungung mewate Gemang si tahun bungong melati metuka bulan mebileng nganton tak adu ngan tadang syit pre-predang mati Lam dunia nyo dum getanyo hudip siat wahirakan Hudip yang kekai hai tolan watele tamati Nyan ke baru terus menyesai Dan bekai yang tabasajan Udunya talake riwang Katelat hana gunali Yuhudip begadah ingat Berangkapat ingat kerapi Tak puput yang manfaat Tak ingat kebekai mati Ane lekutru aterung gunung Jipa jita menglam kebun raja Semantang tubuh dimilik nyawang Tak cuba tanyang puak amai yang kana Beda waktu bugap sanjung sa
keuntung amalan nabe lalo ngan pangkat harta tataman lam uruk sajan ku bekai yang kana luput maut silap ugo kenbak jaro manusia langkah rezeki petemun kendak Rabbana tamu hajat jut memacam petruk ngenhan kuasa tak usah yang patut bek meputus asa lamu depek gada ingat tamu mat Quran ngan sabda lam hudip mita berkat berkitab wasit ulama kitab wasit ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rakan mubela lawali jih kafi kaji mendoda memacam cara kaji semikir jina putre bre Islam lam dunia ajaran sesat haidum kalahi berdebu hati tak bela bangsa tak jaga Islam sampaan mati tak iring sabi ngendoa-doa Allahu Allah 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 ya salam umat Islam benar pelarang so berangkasa yang hina Islam musuh rakan getanyo dumna soyang-soyang jalin teng ajaran Islam wajib ai taulan tak binasa tak iring sabe pegang barisan demi Islam mati berela. Hai rakan benci ke kafir boh hati sayang agama di dalam iman taudip sabi jak tak peduli musuh agama. Hai rakan mubela lawali jika fi kaji mendoda sampai hina agama getanyo hai ado bek doa Allahu Allah 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 ya salam umat Islam benar pelarang kapai di hati negeri berhancur negeri bertalu kafir dalam dunia kapai-kapai di laut Allah negeri berkaram kafir di dalam negeri berfana berkah syafaat lahir Muhammad pemenang umat kafir binasa ajaran sesat haidum kalahi budabek du'li hai anak bangsa tak jaga Islam sampaan mati tak iring sabi ngan doa